Unene wa kaunti ya Laikipia utumite ateti makuja shati na mehotore guthiururuka miena yothe kuha muingi ikerekainiria muthia mbere ya githurano kinene. Muthenya wa umuthi muteti Nderitu Muriithi uria urenda gutuika governor wa Laikipia auma mwena wa Rumuruti thutha uria arorire mwena wa Kiamariga na augite ni egutigirira muingi ni wakinyirwo ni motungata ma thirikari. Kore hiyo license na license hiyo urerwa atiriri ati ngiri na meri anga ngiri na matano ni cia kurogota takataka irogotagwo guku nu turakirihio niki athite na mbere na kuga ayukio hotani ni egutigirira wonjoria ni wagacira kaimana kaunti-ini ino. Nitwamurithia rauga atiriri mari na JM na jamba icingi Laikipia ri tugukona kigina Laikipia enterprise kigina kiu ri ni gia kuhura biacara ici njeki mundu urenda kwaramia biacara gake mwanake toyo urenda kwanjiriria biacara gake tondu uguo niguo mawira makuoneka. Governor Joshua Irungu na akiuma mwena wa Nyahururu kurioririe muingi umuhe ihinda ria miaka 5 athondeki utonga na miturire ya muingi wa Laikipia. Uhoro uyu wa gukorwo twina thina wa njogu uria ukoretwo wi Laikipia county ni turenda ihinda-ini ritu tuike ya ukinya mwisho na nikio tugeretie maingi muno. Ni ndiraririkana tuthondekete na tugekira budget ya milioni 97 na tukiheana wira ucio wambiriria na tukihe contractor aria marethana na ituro ingi itiganite kaunti-ini ino ona utia tige na thutha. Maina Njenga uria urenda kurugamirira muingi wa Laikipia thiini wa Senate augite ni ekugacirithia thayu wona athurwo. Kaunti ya Laikipia ni imwe ya kaunti iria igumirwo ni mbara gatagati ka nduriri muno makiria iguru ria mahiu na gwa kureithia. Kiria turenda ni thayu wa andu a Laikipia, thayu wa andu a Nyeri, ohoro wa thayu wa bururi wothe, andu maikare na thayu na kugia na security thiini wa bururi wothe, andu mendane matonge na marute wira wega. Nake mubunge Jean Apollos uria urang'ethanira na Catherine Waruguru ekuheanaga bursaries niguo aciari matware ciana thukuru mwena wa Nanyuki thutha wake kuhotwo ithurano-ini cia Wamurani. Arahuranira giturwa giki ari muteti kiumbe. Na hata wa leo niko na zile bursaries nimepatiwa. Mimi huendelea kuomba hata wakati niko nazo. Mimi huombea Laikipia yangu hata wakati niko nazo kwa ofisi. Ile kidogo hainitoshi kwa sababu fedha zile kina mama wamepatiwa ni fedha kidogo zaidi. Kuna hata checks ambazo nitasoma hapa zimetoka mahali pengine mahali nimeomba. Itanya ria ateti aya ni kwihuriria gicunji kinene kia makiria ma andu 235 aria meyandikithitie ta aiki a kura gicigo-ini giki kuringana na IEBC. Ugiteri, urimi, wonjoria, ugendi no horo wigie andu gukorwo makiheo migunda nimo maundu maria matano ateti othe thiini wa kaunti ya Laikipia marahuthira kuha muingi makimera wona mamathura hindi ya githurano kinene kia mweri wa kanana ni magatangikira maundu maya mothe maria mahutitie gicunji kinene kia muingi wa kaunti ino ya Laikipia. Ngirifortera Inooro TV kuma Nyahururu thiini wa kaunti ya Laikipia. Njitagwo Muriuki wa Muchoki.